حبيبي محمد يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا الطلب يا نبي يا رسول الله
Oh sing. Minallah sing tarik.
Bapak Wali Kota digandrungi NU Sekher Water minumane NU Sekher Water minumane NU padang bulan padang dikayarina bulane sing gawe aja padha turu sore kene tak ditani kanggo sing omong sore Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sallallahu daimatan fil dawamil mulki sluku bantong kurang banter drun kurang banter orang obat yen obat medeni bocah yen urip sregep ibadah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada fi ilmillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada fi ilmillah Ya Imam ar-Rasul ya sanadi Allah
Abdul Muttalib sing banter. Kurang banter. Istri Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Cek banter. Dan dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai Adab yang ada disusui Halimah 6 tahun. usianya ibu tercinta. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Di umur ke-30 Hajar Aswad mulia genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Duri putih, duri putih, ditandur, ditandur ning kebon agung. Ono cleret tiba nyemplung. Mbok yara kembangane apa? Duri putih ditandur Ning kebon agung ana seret tiba nyemplung. Mbok yara kembangane
selawat, wali kota ngajak selawat, masyarakat sergap selawat, berkat selawat kota Tegal selamat. Salatullah salamun Habib Tahir derek selawat, para kiai derek selawat, bareng-bareng masyarakat berkat selawat Jawa Tengah selamat. Berkat selawat Indonesia selamat. Alhamdulillah awake sehat, alhamdulillah awake kuat, derek majelis wajib selawat, berkat selawat Indonesia. Salatullah berkat sholawat jodoh mendekat. Amin. Jomblo-jomblo ya. Urip ning donya iku singkat, sing langgeng ning akhirat. Mula ayo padha sholawat, berkat sholawat jodoh mendekat. Oh ya Rasulullah ya Habib Allah, ya ahla bait النبي والمناجاة بخيت من حبكم يغفر بما قدم له. مطالبه وما كان يرجى يا أهل بيت النبي السيد العربي الله لكم مددت يدي وفرج كربي يا أهل بيت النبي الله السيد العربي لكم مددت يدي وفرج كربي. السعد من خدمي ما دمت خديمكم، السعد من خدمي ما دمت خديمكم، وليس لي بعدكم حرص على أعادي يا أهل بيت النبي. اللهم صل عليه سيد العربي أنتم حياتي، أنتم حياتي، إذا شاهدتكم حضرت، وإن حجبتم تغيب الروح من جسدي. يا أهل السيد العربي الله مددت يدي الله وفرج كربي.
kita lantunkan sholawat untuk NKRI. Salatullah salamullah ala Taha, yang keras. Habibillah tawassalna. Untuk masih kecil-kecil sedikit. Mujahidin lillah bi ahlil badri. Bersatulah bangsa Indonesia, kami semua cinta Indonesia. Ayo bangkit wahai Indonesia, sekali merdeka. Merdeka. Salatullah salamullah ala Taha rasulillah. Salatullah salamullah. Pada duduk semua, pada duduk. Hidup rukun bangsa Indonesia, damai selalu bangsa Indonesia. Ayo berjuang untuk Indonesia, sekali merdeka. Merdeka. Salatullah salamullah ala Taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Yang Allah jaga negeri kami dari makar dan musuh kami, dari bala semboyan kami. NKRI harga mati. Salatullah salamullah ala Taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Yang Allah jaga negeri kami dari virus corona ini, dari bala semboyan kami. NKRI harga mati. Salatullah salamullah sallu alaihi rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Alhamdulillah. Saya berharap semuanya, saya yakin orang-orang Tegal ini sugih-sugih kabeh. HP-mu ki urupno lampune, urupno kabeh. Hidupkan lampunya. Kita akan gembira dengan Rasulullah. Hidupkan. Ayo lampune hidupnya. Ojo dangdutan. Dangdutan tok nganggo flash. Sholawatan yo nganggo flash. Ayo bismillah, mosok kalah. Nah ngono sing akeh. Kabeh urupno ayo wedok-wedok. Kita akan melantunkan lagu Alangkah Indahnya. Lampunya dihidupkan semua biar kelihatan koyo neng surga. Nah, flashnya kata Pak alaihi wasallim. Alangkah yang keras, kurang keras. Wajahmu kan pasti ya Rabb.
salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli Kita bacakan doa munajat dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Qad kafani ilmu Rabbi. Itu kalau bisa setiap hari dibaca di rumah masing-masing. Qasidahnya kan sudah hafal. Itu insya Allah akan mengangkat semua bala, ya, akan mengabulkan semua hajat kita, menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan kita berkat kita membaca doa yang dilantunkan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Allahu Allahu Allah, yang keras. Allahu Allah. Ya Rabbi ya Khair. Ilmu
الأظافر لا يرضى بنظرة ومن أهل السرائر لا يرضى بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر لا يرضى بنظرة من العين وراضينا تداوي دون من أمراض سكينة لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا
واغفر وسامع من كان أدنى. يا رب صل على محمد واسلك بنا رب خير مذهب. بسر الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت آمين. التواب الرحيم. والحمد آمين. لله رب العالمين. آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل أوبا واسترنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة المسلمين أجمعين. Dimohon tidak ada yang salaman. Semua tidak boleh salaman. Silakan pulang masing-masing. Baik yang di panggung maupun yang di bawah. Jangan salam-salaman. Cukup, kasihan para habaib, para kiai, tokoh masyarakat pada capek. Bismillah.